ተወሊዱልና ወድውን ተዋሂቡና ይሉ ተጻሒፉሎ ሕፃን ተወሊዱልና ወድውን ተዋሂቡና ሃሌሉያ 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 ንሕድገት ኃጢአትና ዝመፀ ኢየሱስ ውህብቶና ዝኾነ ኢየሱስ አመስግንዎ ሕዋተይ ሃሌሉያ አመስግንዎ ክምስገን ዝግብኦ እዩ ምስጋና ዝግብኦ ኣብ ማእከልና ኣሎ ክብሪ ዝግብኦ ኣብ ማእከልና ኣሎ ሃሌሉያ ዘይመስግን ሰብ ኣብ ማእከልና ኣይሃሉ ክብሪ ዘይህብ ሰብ ኣብ ማእከልና ኣይሃሉ ነቲ ንጉስ ዘይሰግድ ሰብ ኣይሃሉ ነቲ ንጉስ ዘየስተናግድ ሰብ ኣይሃሉ አንደበትና ንኽፈት ሃሌሉያ አንደበትና ከፈጣን ጸሓፊ ንእግዚአብሔር ይቃነየሉ አት ነፍሰይ ባርኽዮ በልዋ አት ነፍሰይ ባርኽዮ ዝተገብረልክ ነገር ኣይትረስዒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተባረኾ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተባረኾ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተባረኾ ይዕቢዎ ሃሌሉያ ንሱ ዓቢዩ يعبيو نسو عبيو يعبيو نسو عبيو هاللويا 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 اتقابل على زمتس لعلو خلي اتقابل على زمتس لعلو خلي اتصفروا حديقو زمتس نسب زدلي فتاو سب نسو لعلو خلي تقانيلو هاللويا ناي لبنا نقر نهبو هاللويا እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ፈታው ሰብዩ ሃሌሉያ ፈታው ሰብዩ እግዚአብሔር ንሰብ የፍቅር ዩ ሃሌሉያ ዘፍቅረና ዘሎ ካብ ኃጢአትና ወን ብደሙ ዝሓጸበና ነቡ ኸአ ካህናት ክንከውን ዝገበረና ንዑ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብርን ስብዓትን ይኹኖ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ሃሌሉያ 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 እቲ ዝሓረየና ሃሌሉያ أمسكنو حواتي تقانيو هاللويا بእግዚአብሔር ደስ ይበልኩም ሃሌሉያ ሰይዕ ልልታ ዘለዎ ምስጋና ዘለዎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይኽበር ኣብ ማእከልና ኣብዚ ጉባኤ እዚ እግዚአብሔር ይኽበር أمسكنو አንድ ወዳጅ አለኝ ለኔ የሞተልኝ አንድ ወዳጅ አለኝ ለኔ የሞተልኝ አንድ ወዳጅ አለኝ ለኔ የሞተልኝ አንድ ወዳጅ አለኝ አንድ ወዳጅ ለኔ የሞተልኝ አንድ ወዳጅ ዘፍቃሪና ንዛረ ለኔ የሞተልኝ አንድ ወዳጅ አለኝ ለኔ የሞተልኝ ቅጣቴ የተቀጣህልኝ በሳዬ ከኔ ወሰድክልኝ ቅጣቴ የተቀጣህልኝ በሳዬ ከኔ ወሰድክልኝ ጌታ ተባረክልኝ ኢየሱስ ተባረክልኝ ጌታ ተባረክልኝ ባርኩ አዋደይ ኢየሱስ ተባረክልኝ
ሙጉቴ ተማክቶ አሸንፎልኛል ነፃነት ብሎኛል የኔ ወዳጄ ነው ወዳጄ ነው ያልኩ ከማንም አብልጬ በልቤ የሾምኩ ለኔ መልካም በማድረግ የታወቀው መልካም በማሰብ የታወቀው ለኔ መልካም በማሰብ የታወቀው መልካም በማሰብ የታወቀው እሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው እሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው እሱ ወዳጄ ነው ወዳጄ ነው እሱ ወዳጄ ነው ወዳጄ ነው ሙጉቴን ተማምቶ አሸንፎልኛል ጠላቴ እንዳይከሰኝ ነፃነት ብሎኛል የኔ ወዳጄ ነው ወዳጄ ነው ያልኩ ከማንም አምልጬ በልቤ የሾምኩ ለኔ መልካም በማሰብ የታወቀው መልካም በማሰብ የታወቀው ለኔ መልካም በማሰብ የታወቀው መልካም በማሰብ የታወቀው እሱም እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው እሱም እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር እሱ ጌታዬ ነው ጌታዬ ነው እሱ ጌታዬ ነው ጌታዬ ነው ጽርካኒ አሎኻ ካማዓቴ ለማዓቴ ብምሕረትካ ናኸለልካ ደወይነ ኣለኹ ኣብቲ ሕያው ቃልካ ተካኒነ ኣለኹ ኣብቲ ሕያው ቃልካ ጽርካኒ ኣለኻ መዓልቲ ንመዓልቲ ብምሕረትካ እናኸለልካ ተተኺለ ኣለኹ ኣብቲ ሕያው ቃልካ ተተኺለ ኣለኹ سعودي تفرخة عاير السعودي تفرخة عاير السعودي عاير السعود تخاليوتك السعودي السعود وزنتك كيدك كيحلال عجوخنا بالكا سلمات عبسخون اللو
ነብራካ ትሁታት ሜዳ ጌርካዮ አሳጊርካኒ ብሩህ ጎይታ ከምዝ ኸማኻ መናሎ ንዓ ክንዲ ኹሉ ዝኾነል ሰይ ከምዝ ኸማኻ መናሎ ንዓ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ፍቅሪ አምላኽ ከሓተኩም ንኹላትና ደዊልና ካብ ዘለናዮ ነቲ ዝፀረና እግዚአብሔር ናይ 2022 መጨረሻ ሰንበት እያ እዛ ሰንበት እዚኣ ሃሌሉያ ዳውና ዘርጊሕና ነቲ ዝፀረና እግዚአብሔር ነቲ ዝተሸከመና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንሓድሽ ነገርካ ዝተዓቁረ ህዝቢ ንሓድሽ ነገርካ ዝተዓቁረ ህዝቢ ንሓድሽ ነገርካ ዝተዓቁረ ህዝቢ ኣብ ሓሳብ አምላኽካ ሃሌሉያ 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 ዝተሓስበ ህዝቢ ዳውና ዘርጊሕና እግዚአብሔር ስጋብዛ መዓልቲ እዚኣ ረድኤት ካብ ፂሕን እንዳበልና ንአምላኽ ነመስግነሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብኩሉ ተፀረ ዝብል እስኪ ብኩሉ ተፀረ ብኩሉ ተሓንጊረ ብኩሉ 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 ክውሕዶን እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ሰይ መንፈስ ቅዱስ ሰይ መንፈስ ቅዱስ ሓድሽ ነገር ኣለዎ ናይ ምስጋር ግዜ እዩ ሃሌሉያ ናይ ምስጋር ግዜ እዩ ሃሌሉያ ናይ ምፍርታዕ ግዜ እዩ ሃሌሉያ 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 ብኽብሪ ንሳገረሉ ዓመት እዩ ብኽብሪ ንሳገረሉ ዓመት እዩ እግዚአብሔር ስለዝበለ እግዚአብሔር ስለዝበለ ከም ቃሉ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ንቃሉ ስለዘይዕብር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ክሳዕ ኣብዚ ግዜ እዚ ረዲእኒ ዝብል ክሳዕ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ረዲእኒ እግዚአብሔር ኣታትይኒ እስኪ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ክብርን እግዚአብሔር ክብርን እግዚአብሔር መዘምራን ኮይና ዝምር ኢና يسعن حدا كنببي هاليلويا أب تقعت العول زحدر أب صلاة كله زخل ينبر نجزيابهر تقعي عردين زوكلو أملاخين قبلو له كامت أودي حدانين كابزت فيرا كناك فكايمو بقلي قليو فقول ببكا أب تحت أخنافكا نتقع تركبها حقو والتان تقعني كاب سنبارليتي كافتي بمعالتي زور ورفلاتا كابت ألمات زخيد فيرا أكت فرهنها أبقى خشح أبي من كون ألف خورك يوم أبا حقنا أمين أيك بتحني هاليلويا هاليلويا وقاس تخاف لنا سواتنا أمين هاليلويا حجت صنع جنب دابلنا حنصلينا هاليلويا كاب كفو كافت بمعالتي زور ورفلاتا بقطر زخيد فيرا هاليلويا زحلونا أملاخ
هاليلويا حواتي زالو معلت تريوا زلهم هيلا أبقلا أقات أمي أي تولدني ختواهيلا ودوكاتر إذا تفرم وراء زحاسكو سابينيرا هاليلويا قنافة لو معلت ملأخت لني حواتي اسك تسفاز غورتك بقى وي بدوكتر زتت أحفظ بلا خلو دبداب بيتات اتحيال هاليلويا متأقعي اتزي حفر اتخمز غيرو الدو زبل كاب حدا قواب سلسة ولد تبارك هاليلويا أملاخ هاليلويا سوي أملاخكم آمين هاليلويا حجكم زمراني لان أملاخ خافتي بمعاتي زورور فلاطة بليتي زخيت فيران دابلنا هاليلويا سي منفس قدوس Say
ኢየሱስ ኢኻ ዘይትነቓነቀኒ ኢየሱስ ኢኻ ዘይትነቓነቀኒ ኢየሱስ ኢኻ ዘይትነቓነቀኒ ኢየሱስ ኢኻ ዘይትነቓነቀኒ ዝወረስዩ ምንባር ምሳኻ يفلتن مسايك اللغة على واحد يسوق زرفني الله وعطيتن عيقا فنصم زيت النغالة وحسيوب من بار بسغا يفلتن مسايك اللغة نحن واخد حسوب سيرفني الله وانتيتن عيقا فنصم زيت النغانة وحسوب من دار مساها يفلتن مسايك اللغة نحن واخد يسوع زرفني الله وانتيتن عيقا فنصم بيت النغانة معرفي يسوس إخا حقنا معرفي يسوس إخا حقنا معرفي يسوس إخا حقنا معرفي يسوس إخا حقنا معرفي حلف أبهي وتي كما خاقروا يلن زمنوا لبي 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 تتبعك حافر يفلتن توكيلك ساقي يفلتن منيغا أكل بوتا كما خيلن يسوس سنعوتا تتبعك حافر يفلتن توكيلك ساقي يفلتن منيغا أكل بوتا كما خيلن يسوس سنعوتا تتبعك حافر يفلتن توكيلك
سجي فلت مونيخا أكل بطا كما خيلن يسوس صنع وطا تتقعك حفيري فلت توكيلك سجي فلت مونيخا أكل بطا كما خيلن يسوس صنع وطا حفيري فلت توكيلك سجي فلت مونيخا أكل بطا كما خيلن يسوس صنع وطا مسايك اللغة نحال واخد حسوب زرفني وانتايت نعيقا فتم زيت النهار وحسوب منبر مساحة ساقي اي فلتن مسايك اللغة نحال واخد حسوب زرق مني الليل وانتايت نوعيها فتم زيت معرفي يسوسي حقنا معرفي يسوسي حقنا معرفي يسوسي حقنا معرفي يسوسي حقنا معرفي حلف اللك أبي وتي كما فاقروا يلن زمنوا البيت حلف اللك أبي وتي كما فاقروا يلن زمنوا البيت حلف اللك أبي وتي كما فاقروا يلن زمنوا البيت حلف اللك أبي وتي كما فاقروا يلن زمنوا البيت تتقيعك حفيري فلتن توكيلك سجي فلتن مونيخا أكل بطا كما خيلن يسوس صنع وطا تتقيعك حفيري فلتن توكيلك سجي فلتن مونيخا أكل بطا كما خيلن يسوس صنع وطا 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 هللويا زميرو ميلا أي زمرن إحنا بلينا أمين سب أقلقلوا لنا أي نقلقلنينا سب زميرو لنا أي نزمرنينا نأملخ تردينا هللويا بهوت دوابيلو أبيتو هللويا سمو خنتصور كم زيلنا دوك نبل زردا أملخ كاب كندي حدقة كاب كندي حمام هللويا كندي سبوكو أب إمرجنس خيركم تتريو كندي حمومي دولولو ما عند بذا ساعة زيا جن أملخ
ህይወት ሂቡ ንስሙ እንጽውዕ ከምዚሉ ደው ዘበለና አምላኽ ሃሌሉያ ምስጋና ይግባው አሜን ሃሌሉያ እንታይና ሞኽን ጽብጽብ እቲ ኣብ መስቀል ዝተገበረልና ዋጋ ሃሌሉያ ልዕሊ ማንም ዝተኸፈለልና ሰባቲና ብዘለና ሃሌሉያ አሎኒ ምስጋና እንዳበልና ዝምሪና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ Hey,
ስምካ ክባር ሆይ ኣነ ኩሉ ግዜ
ዝተባረኸ ይኹን በዚ መንፈስ ከለና ክንቅፅል ኢና ምስ መንእሰያት ኽዋትና ኮይና ክንቅፅል ኢና ናብዚ ክፅውዓኩም እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂኻ በእንግሊዝኛ ገና ክዝምር ኢና እግዚአብሔር ይመስገን
tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free and my shame is undone, your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Oh, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Oh, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your Father, I just thank you for this day, Lord God. I just thank you for every individual that is here today in this building, Lord. Lord, we're here for your glory only, Lord. Nothing else, Father God. I just pray, Lord, that you continue to bless us, Lord. That you continue to reveal yourself to us, Lord. Give us more of your spirit every single day, Lord God. I pray for the coming year, Lord. I pray for this day, Lord. I pray for everybody here, Lord, that they're prosperous, that they're able to experience you more and more, Lord. I just pray for the rest of this sermon, Lord God, that it's been more fruitful, Lord God. I just pray this in Jesus' mighty name, amen. እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ስለተናይ ዝማሬ ኣገልግሎት እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን እስኪ ብጣቂዕትን ብዕልልታን ንእግዚአብሔር ክብሪ ዕልልታ ዘለዎ ጣቂዕት ዘለዎ ካብዚ ንላዕሊ
السي منفس قدوس بدقنا خبر زفتو እግዚአብሔር كبري نعو يخنو ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕጂ ኸዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ንምድርና ንህዝብና ነታ ተወለድና ላ ምድሪ ኣብ ጸጋ ዙፋኑ ከነቕርባ ኢና ኣሜን እቲ ብምሕረት ስልጡን ዝኾነ ኣምላኽና ናቦና ንእግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ነመስግነካ ኣለና ነመስግነካ ኣለና ነመስግነካ ኣለና ስለ ምድርና ስለ ህዝብና ስለ ታ ምድርና ዝኸውን ኩሉ ንስኻ ስለ ትፈልጦ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ሕጂ ኸዓ ንምድርና ሒዝና ናብ ጸጋ ዙፋንካ ንቐርብ ከምቶም ሓለውቲ ጓሶት ምውጋሕ ለይቲ ዝጽበዩ ከምኡ ኸዓ ንሕና እግዚአብሔር ኣምላኸይና ቦይን መድሓን ህዝብና ራህዋ ህዝብና ሰላም ህዝብና ምትእኽኻብ ህዝብና ወንጌል ህዝብና ኣብታ ምድሪ እቲኣ ክትከውን ጎይታ ንጽበየካ እስከ ዳውና ንዘርግሕ ከምቶም ሓለውቲ ጓሶት ምውጋሕ ለይቲ ዝጽበዩ ከምኡ እግዚአብሔር ንዓኻ ንጽበይ ኢድካ ክትዝርግሕ ኣብታ ምድሪ ንዓኻ ንጽበይ ሰላም ናይታ ምድሪ ክኸውን ኣብታ ምድሪ ንጽበይ መንእሰያት ብቓልካ ክዓብዩ ኣብታ ምድሪ ንጽበይ ወንጌል ከም ድላዩ ክጎይ ኣብታ ምድሪ ንጽበይ ጥዕና ናይታ ምድሪ ክሕሎ እግዚአብሔር ብጽድቅኻ ክትኣቱ ክትወፅእ ዳውካ ክትዝርግሕ ኣነ ንሕዋተይን ናብ ጸጋ ዙፋንካ ብትብዓት ንመጽእ እቲ ተስፋ ዝሃበ እሙን እዩ እስኪ ንበል እቲ ተስፋ ዝሃበ እሙን እዩ ክገብሮ ኸዓ እዩ እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም እስኪ ናይ ጉባኤ ድምፂ ከም ዝመስል ብዓቢ ድምፂ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ንመጀመርያ ጊዜ ጋሻ ዝመፀ እንድሕራለና ዌልካም ክንብል ጋሻ እንድሕራሊ ጋሻ ምሳና ኮይኑ ከምልኽ ከገልግል ዝመፀ ጋሻ ሕራይ ሓፍተይ መን ክብል ሽምኪ ካበይ መፂኺ ዮሐና ካብ አዲስ አበባ እንኳን ደሓን መጻኺ እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ሰይቲ ሄኖክያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እንኳን ሓጎሰካ ብድል መልስኪ ሄኖከይ እግዚአብሔር ይባረክ እንኳን ሓጎሰካ ዌልካም እንኳን ደሓን መጻኺ ካልእ ጋሻ እንድሕራልና ካልእ ጋሻ ኩላትና ደቂ ገዛ ኢና እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን لما عنتي نايدكنا معلتي دكنا زقربو أزيو دس زبل نجاري أنا بوم براود كوين اللي هو زنتري ونزل لهم تبقى ما أكلنا زلوا እግዚአብሔር ይባረክ ሜሎዲ ትባሃል ሰሲ ትባሃል እግዚአብሔር ይባረክ ሰሲ ምሳና ዛዕቤት ንሽቲ ቆልዓ ንሽቲ ዝመፀት ቆልዓ ሕጂ ዓባይ ኮይና ክሪኣ ከለኹ ኣዝየና ኣምላኽ ይመስግን ሃሌሉያ ሕጂ ሳተን ኢንትሮዲስ ክገብራናየን ንዓተን ዕድል ክህቢ Hello everyone, Merry Christmas. I hope you're having a great day. I'm just going to be reading a verse from Matthew chapter 1 verse 21 to 23. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus. He will save people from their sins. The virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel. It's not working. Yeah. Salam محبر روح سلدت. حنت تقصق كافلوكم وما نيسمنا ومدابتنا زرزرك نامها بكحلفين إذا قال أو وانجيل لوكاس كلاي معرف كافة قديشو من تخص عسى تربع تزلو كفلة تركب شنيسكم أبتامر رتيعب بليت مالهم كحلو أمرور زحدو رقواسات نبرو ملأخ جزابيهر كعب تقوم دوبله كبر جزابيهر كعب زرع ما برهل بزح فرهات كأفره إتمل أخدم ما إنه لو مدحني أبعد داوي تولد لكم سلازلو نسخ كريستوس قويتا إيو نقول هزب زخون عاب حقو سبسركم اللخمو أي تفرهو ملك الدماء زيخنا لكم أما بالعمال بعلبات تغلى هزان حق دكي سوخت رغبو يغم بلو بزحات سراوي سماي دماء بدنقات مستمل أختت أنبيرهم كبرنا أملاخ أبلا علي سلام كأ أمري أمانقو إتهم سمت زلوم إتهم سمت أملاخ زلوم سوات نابولو نأملاخ مسكنو سومناوي أገልግሎትና ነዚህ ይመስል
ሰሉስን ሓሙስን ኩሉ ግዜ ብዙም ዝካየድ ካብ ሰዓት 8 ዝጅምር ናይ ጸሎትን ቃል ኣምላኽን ግዜ ኣለና ረቡዕ ድማ ሰዓት 6 ናይ ወንጌል መጽኦም ዝምስክሩን ዝጽልዩን ኣሕዋትና ክትጽምርዎምን ምስኦም ሓቢርኩም ከተገልግሉ ንዕድመኩም ከምኡውን ዓርቢ ናይ መንእሰያት ብእንግሊዝኛ ዝካየድ ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ዝጅመር መደብ ኣለና ሰንበት ድማ ሰለስተ ናይ ኣገልግሎት እብረታት ኣለዋና ቀዳማይ እብረ ካብ ሰዓት 9 ካልኣይ እብረ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ዝጅምር ናይ ቃል ኣምላኽን ጸሎትን ኣምልኾን መደብ ኣለና ነዚ ተመሳሳሊ ድማ ሳልሳይ እብረ ናይ መንእሰያት ዝኾነ ማለት ሰዓት 5 ዝጅምር መደብ ክትካፈሉ ቤተክርስትያን ብፍቕሪ ትዕድመኩም ዝተሓጎሰ ቸርች ናይ ወለዶ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ናይ ወለዶ አምላክ እዩ ምሕረቱ እንዳዘከረ ማርያም ምሽኮም ይላላ ምሕረቱ እንዳዘከረ ይላላ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ከዓ ምሕረት እዩ ሪኹም ማዶ ክትርትሮ ኸላት ቃላት ከማን በትግርኛ ኣዝዩ ደስ ይብል አሜን ካባና ብዝበለጸ ከገብሩ ዝኹሉ ወለዶ ኣለውናሞ ንእግዚአብሔር ክብሪ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እስኪና ንሕድሕድና ሙቕ ዝበለ ሰላምታ ንውሃ ብድድልና ካብ ዘለናዮ ኣይምጥኑን ኮፍ ኢልና ንዓውና ሰላም ክንብሎሲ That's okay. What do you need? እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ መልክዕና እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ቅጽል አቢለ ከሎና ዝኽእል ኣብዚ ሰሙናት እዚ ፕሮግራማትና ክነግር ማለት እዩ ስለዚ ዝመጽ ዘሎ ሰንበት ወይ ከዓ ቀዳም ምሸት ኒው ይር ኢቭ እዩ ስለዚ ኩላትና ነቲ ኒው ይር ኢቭ እንዳተዳለና ንኣምላኽ ነቲ ዘስገረና ሰለብሬት እንገብረሉ ምሸት እዩ ስለዚ እዚ ቅንያት እዚ ሐሙስ ዓርቢ ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ ጾሙን ጸሎትን ግዜ ከልወና ማለት እዩ ሰዓት 11 ስጋብ ሰዓት 1 ከምኡውን ሰዓት 6 ኣብዚ ቦታ እዚ እንዳተረኸብና ንኣምላኽ ከነመስግንን ክንጽልል ኢና እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ከምኡውን ቀዳም ከምቲ ንገብሮ ዘለና ብጾም ውዒልና ገዛና እንዳጸለና ኢና እንውዕል በቲ መዓልቲ ፕሮግራም ኣይከልወናኒ ኣብዚ ቦታ እዚ ምክንያቱ ምሸት ስለንመጽእ ሰዓት 10 ኣብዚ ቦታ እዚ ኒው ይር ኢቭ ነብዕለሉ መዓልቲ ስለዝኾነ ስለዚ ጾምናን ጸሎትናን ክቅጽል በቲ ቀዳም ብኡ ኸኣኒ ኣብ ገዛና ተደሪርና ብራና በሊዕና ናብዚ ከዓ ንሰለብሬት እንመጸሉ ሰዓት እዩ ስለዚ ደጊመ ክሕብረኩም ሐሙስን ዓርብን ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ ጸሎት እዋን ኣሎ እዩ 11 ስጋብ 1 ከምኡውን ሰዓት 6 ንድሓር ዘሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ንረኸብ እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንኻልኦት ሓደሽቲ ዝኾኑ ህያባት ሒዝና ንምጻእ ተባሂሉ ነይሩ ስለዚ ህያባትኩም ብድሕሪት ጌርኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር እንደገና እውን ዓብ ነገር ኣለኒ ንዝብሉ ሰባት ወንበር ክኸውን ይኽእል ሶፋ ክኸውን ይኽእል ካልእ ነገራት እውን ክኸውን ይኽእል ብድሕሪት ተዳልያትንላ ኣላ ወረቐት ስለዚ ነታ ፎርም ንምልኣያ ድሮኳ ፎርም መሊኦም ዝሃቡና ሰባት ኣለዉ እንደገና ብድሕሪት ኬድና ንምልኣያ ንተኣዘዝ እግዚአብሔር ይባረኽኩም ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን ከምኡውን መባእኩምን ዕሽርኩምን ናይ ፍቕሪ ህያብኩምን ጠቕልል ኣቢልኩም ኣብ መጨረሻ ዓመት እትህቡ ሰባት ሎማዓንቲ ናይ መጨረሻ ሰንበትና ስለ ዝኾነ ሎማዓንቲ ከተእትዎ ሎም እንድሕር ዳኣ ዘይኣትዩ ንዝመጽእ ዘሎ ዓመት እዩ እቲ ኣካውንት ሾው ኣፕ ክገብር ስለዚ ንኹልኻትኩም ከተባብዓኩም ይደሊ ነቶም ጠቕልል ኣቢልኩም ዓመታዊ ህያብኩም እትህቡ እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ሕጂ ደቅና ተዳልዮም ኣለዉ ብድሕሪት ዝብሉና ነገር ኣለዎም እግዚአብሔር ይባረኽ እስኪ ብታቅዒትን ብዕልልታን እግዚአብሔር ይባረክን
Hello, Peniel Church. This is Dimiana and this is Nayla. Together with the help of the the kids ministry, we have created a Christmas play, and 2 songs to present to you guys. Before that, I'd like to share you a Bible verse from Isaiah chapter 9, verse 6. And it says, "For to us a child is born, to us a child is given, and the government will be on his shoulders. And he'll be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace." Let's invite the children. Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God, and you will convince your womb and bear a son. His name shall be Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and Lord God will give him a throne of his ancestor David. How can this be, since I am a virgin? The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore a child will be born, will be holy. He will be called Son of God. Joseph, I have great news for you. The Lord has brought among us a son, and we shall name him Jesus. Who's next? Joseph was very dismissed and unplanned to dismiss her quietly because he was unwilling to expose her to public disgrace. Behold, you will convince your womb and bear a son. His name shall be Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and Lord God will give him a throne of his ancestor David. And he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Also you need to leave, as King Herod's trying to kill the Messiah. I'm not the very end. Mary, we need to leave, as King Herod wants to kill the Messiah who is yet to be born. Yes, Joseph. You guys see that bright star? Yeah. Yes. Jesus the Messiah has been born, and you will find him in a manger. Praise the Lord. Let's follow the star. They need to give her gifts. This one doesn't work. Where's mine? Guys, I'm gonna near you. This one doesn't work. They handed her gold as a symbol of kingship on earth, frankincense as a symbol of deity, and myrrh as a symbol of death.
ልተት ልተበረቲ ናጎታ መሳኒ ኢየሱስ ካብ ሰማይ መጸ ንኣና ከናኒ ኣብ ንኣሽቱ ኩሉ ባባንቲ ልተነውታንቱ ልተምርቲ መድሃኒ ኣብ ልበይ ትወለድ ኢየሱሰይ ኣብ ልበይ ትወለድ ኢየሱሰይ ከመብለማ ይኩንካ ልበይ ከመብለማ ይኩንካ ልበይ ኣብ ልበይ ትወለድ ኢየሱሰይ ኣብ ልበይ ትወለድ ኢየሱሰይ ከመብለማ ይኩንካ ልበይ ከመብለማ ይኩንካ ልበይ አማኑኤል ሕፃን ተወሊድና ወዲ ተዋሂብና ግዛእትዎም መንክቡ ግሩም መድሓኒና መርከል ብርቶ አምላኽ አቦነ ዘላለም መስፍን ሰላሚው ዝደረጎ የለን ዕቤት ናይ ግዛእቱ ሞደርቲ አልቦ ዘለዓለማዊዩ ካልኣይ ዘይርከቦ ስሙ አማኑኤል አምላኽዩ ምሳና ሓጢአት ዓለም ከልሕገንሸል ዝኾነና ከም መምዛዕ ኬራየ መዓር አምላኽ ምዃኑ ጎይታ ክንሱ ክማለስ ከም ሰብ ኮይኑ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ኣቦ ናይ ትሕትና ህይወት በጃሂቡ ህይወት ክህበና ካብ ባርነት ጸልማት መታን ከውፅኣና ውልድናት ክንረክብ ህዝቡ ክገብረና ትሕቲ ሕጊ ካብ ምዃን ክሻይጠና ዓብይ ብስራት እዩ ምውላት መድሓኒና አማኑኤል አማኑኤል አምላኽ ምሳና Hey guys, my name is Esse. I'm here with the church ministry. I've been going to the church for many, many years now, so I'm just here to wish you guys all a Merry Christmas. Hey guys, my name is Esse. I'm here with the church ministry. I've been going to the church for many, many years now, so I'm just here to wish you guys all a Merry Christmas. How has your faith grown over the years? When did you come to the realization where you said, Jesus is real, my relationship with God is real, there is no better way? When was that realization for you? I think that realization came for me when I got baptized, because when I got baptized, it really gave me a one-on-one connection with God. It really made me open up in prayer more, in teaching and worship. So I just think that realization really came to me that, oh, God is real, is during my baptism. That there is a verse in the Bible where Jesus said, seek the kingdom of God first and everything else will be added to you. In the world we are living now, how do you prioritize Jesus, your faith in your life without compromising? How do you find balance so that Jesus remains in my life? So I think I just find balance in my life by praying every night, trying to go to church weekly, reading the Bible every day. I think those small little factors is what helps me really hold Jesus in my life, because you know we're all busy with work, we're all busy with school, we have a lot of things going on with our life. But if I just every day, every night, every week just constantly like reach out to God, right, and just pray, read Bible verses, and those small little things, I think if you just constantly try to do that, like you'll just keep God in your life forever and ever until your time comes. So yeah, those are my two questions to answer. So yeah, Merry Christmas to all of you guys, and Happy New Year. Hello everyone, Merry Christmas. My name is Lamek, and here's my quick testimony and my faith journey of the last 5-6 years. Basically, when I was 13, 14, so like grade 9, I started developing my relationship with God and desiring God
more and more. And that's when I started this journey with him. And yeah, like being in church was really good for that. Having role models and support group like Salem and my friends was really crucial to my development with Christ. And then, once I made God sin on my life and I made God important to me, I, that got better for me. I was making better choices. I was making better friends, and I wasn't, I was getting better grades. I mean, sometimes it's, hard to balance God life and, school, but, I try my best, and sometimes it's for sometimes it doesn't, but, every day we learn. And yeah, hopefully you guys enjoy my testimony. Merry Christmas. Merry Christmas. Hi, my name is Cecina, and I'm going to be talking about my faith journey. So, for me to even get to that point, I had to really sit down with myself and kind of talk to God about my insecurities, weaknesses, all that type of stuff to create that relationship with Him. And once I got to that point, I slowly started coming to the fact that Christ was real, because I'm starting to see Him move in different ways throughout my life and through other people's lives. And that's when I was like, okay, he's real. For me to even remain consistent in a relationship, I also had to give up a lot of stuff. So that would mean people, or for me personally, secular music, which was a big thing for me because music was one of the biggest factors in which I expressed myself. And now that I've gone back to listening to more holier, I guess, music, it kind of helps me to remain consistent, because now my only focus is on God and heavenly things. So yeah, thank you for listening. Hey guys, Yos here. I hope you guys are all doing good. I want to wish you a Merry Christmas, and I'm just here to answer a personal question. The question is, growing up in a church environment, when was the turning point where you started to come to church because you wanted to worship God instead of only because your parents made you? Now, for me, a big turning point was, I remember the first time we went to YC with the youth group back in 2016 or something. I remember it was the first time I saw many people around my age all just gathered in one place to worship Jesus. And I saw how passionate the people were. I saw how passionate the preachers and the musicians were. And I could just tell that God was working through them. And I remember the worship was just powerful. And that weekend, I just felt closer to God than I had ever before at that point. And that's when I really started to feel more behind the motions that I was usually going through. Thank you. Hey guys, my name is Essay, and I just want to wish you guys a Merry Christmas. I just had a few questions that I wanted to share with you guys. First of which is, how did you come to Christ? So for me, for the past couple of years, I've been in this, I would say, static spiritual state, and I've come to church, but I wouldn't know why. And so I was in this state where I don't really know what I stood for. And so I searched, and for me, Jesus was the obvious answer, And I guess it's still hard, following God is not easy, because you live in a world where peer pressure in the world throws all these things at you to just distract you and keep you away from God. And so then the question becomes, how do you see God in a world that pushes you to seek pleasures, passions, all those things? And then for me, the answer is foundation, positioning yourself in a place where you can receive getting those good habits and building those foundations so that you're not swayed by the wind, so to speak, and you stand firm in the grace of God and in the promise that He has given us. So as we go to the new year, I just hope you guys stay safe. Merry Christmas. Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን. Merry Christmas again. ስም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። እስከ ደጊምና ምንስና ነዞም ደቅና ሁሉም መንሳያትና ስለተ ዝጋበሩ ሁሉ ክብርና አምላክ ይሁን። ስለመምሃራ ነው እንዳመስገና። ሃሌሉያ። ጅምባር ባታና ቃል እግዚአብሔር ክንሐልፊና ቃል እግዚአብሔር ተምጻልና ማከልና ዘላ ደናይት ብርሃነ እያ زال عزيزي على كاب حجب قال أيكونتن كاب
قال كل عامة ثلاثة عامة كلا إزفلدا she was one of our first Sunday school تمهارنا زنورت along with Cecina مالتيو so أبيتنا organically ننجي موزع بيتي مالتيو بيت أملاح كبرين إجابة يريهون دسي بلنا أما كنا خمزي لا دكتور بزك كنجلجل كبرنا أملاح يخون so welcome كمينا نقبله Thank you. Merry Christmas, everyone. How's everyone doing? Good. I'm just going to closely start with prayer before I get to my lesson. So, Heavenly Father, thank you for this day you've blessed us with. I pray that you work in every single one of us this morning and you really help all of us take in what I preached today. I pray that through your will you help fix our eyes onto you, Heavenly Father, and you help us guide people closer to you, specifically non-believers. I pray that throughout this day we really help emphasize the meaning of Christmas and you help work in every single one of our hearts. In your name I pray. Amen. Amen. So the topic for my sermon is how to hear God's voice. لو ما عندنا كافولا قال كم يجرنا دمت إجابير كم نسمع كم يجرنا دمت إجابير كم إننا لليزبل قال إجابير كم مهارينا. And to identify those, there are 11 different steps, but I'm going to split it into 6 and 5. لو ما عندي like عصرت حدا زهون like استفعل عليه من قدون دمت إجابير نسمع له. أفتم قدامه شو دشايد ما كتوكري. The first 6 are going to be, they're all important points, but the first 6 are going to be not as important as the last 5 I'm going to state. نقولهم كزرزرو ميجن تنك قدامه شو دشانات بتاعتنا زيادة كتوكري. So the first point is that God speaks through angelic invitations. حدا كابتك زيبيرنا عنا زاربنا من قدي بناتو ملأختي لأخاتي ملأختي. So the way Mary knew she was pregnant with Jesus is because an angel came and approached her. مريم ودي تولي زفلت اسم نيجزيبير ملأخ جبريل ملأخ مت يسلا زبط سراي. So Luke chapter 1 verse 30 to 33 states, the angel said to her, Mary, do not be afraid. You have found favor with God. See, you are to become a mother and have a son. You are to give him the name Jesus. He will be great. He will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the place where his early father David sat. He will be king over the family of Jacob forever, and his nation will have no end. Amen. اتملاها كأبلا مريم أبكنمي أملاخ تأجار خبكي أخي أي أمو أي تفرهي إنه كنت أنسي ودونك توالدي سموها أي يسوس كتساميو أخي نسو عبيك خون ودلو علوين كبحال إيو زيابير أملاخ دم زفان أبو داويد كهبو إيو. So this idea of angelic invitations and hearing the word from an angel is the way God can speak to you. ስለዚህ እዚ ድማ ሓደ መንገዲ እግዚአብሔር ንዓና ዝዛረበና መንገድስ ብመላእክቱ ከም ዝኾነ. So the next two which interrelate is that God speaks through your conscious and coincidences. እቲ ካልኣይ መንገዲ እግዚአብሔር ንዓና ዝዛረበና ድማ ክልቲኡ ዝተሓሓዘ ነገር ሓደ ብሕልናና በቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሕልና ካልኣይ ድማኒ ብኣጋጣሚታት ዝመስል ግን ካብ እግዚአብሔር ከኣጋጣሚ ዘይኮነ ነገራት ገይሩ እግዚአብሔር ንዓና ይዛረበና. So for God speaks through your conscience. Anytime whether you're going outside or you're about to do something, you might have that inner feeling telling you, oh, I shouldn't do it, or oh, I can't do it. And people usually mix that with, that's my conscience speaking, but it's actually God speaking in you. Amen. ንኣብነት ሓደ ጊዜ ኣብ ደገ ክንወፅእ ከለና በቲ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጥና ዘሎ ድምፂ ገይሩ ክዛረበና ከሎ ክንገብሮ ዘድልየና ወይ ድማ ክንገብሮ ዘይንደልዮ ነገር ኣብ ውሽጥና ላይክ ይዛረበና እግዚአብሔር ይመስገን. So Romans chapter 2 verse 15 states, they show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them and at other times even defending them. ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 2:15 ከም ዝብል ቃል ኣሎ እቶም ሕጊ እግዚአብሔር ዘይብሎም ኣሕዛብ ሕልኖም እናመስከረሎም ሓሳቦም ወናሓድ እናተኻሰሰ ወይስ እናተኸላኸለ እቲ ግብሪ ሕጊ ኣብ ልቦም ጽሑፍ ምዃኑ የርእዩ ኣለዉ ይብል። ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ብዘሎ ሕልና ብዝፈጠሮ ገይሩ ይዛረበና። Acts chapter 24 verse 16 states, so I always take pains to have a clear conscience towards both God and man. Amen. ግብረ ሐዋርያት 24:16 ድማ ከምዚ ይብል ስለዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታ ዘይብሉ ሕልና ክህልወኒ ኩሉ ግዜ እጽዕር ኣለኹ ይብል። So that inner feeling you have that people mix up as conscience is actually God speaking inside of you. ስለዚ በቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ድምፂ ገይሩ ብሕልናና ገይሩ እግዚአብሔር ይዛረበና። So for God speaking through coincidences,
Albert Einstein once said that coincidences are God's way of remaining anonymous. So when people say, oh, what a coincidence I ran into you today, or oh, what a coincidence I'm seeing you now, it isn't a coincidence, it's God working and speaking to you indirectly. Amen. ካብቲ ሓደ ካል እግዚአብሔር ንዓና ዛረበና በአጋጣሚታት ዝመስሉ ኣልበርት አንስታይን ከምዚ ኢሎ አጋጣሚታት ወይ ከዓ ዕድላት እግዚአብሔር ገዛ ርእሱ ብሕቡእ ዝገልጸሉ መንገድታት እዮም ስለዚ ሓደ ግዜ ሰባት ከመይ ዝበለ ዕድሎም ማዓንቲ ምሳኻ ተራኺበ ወይ ከምዚ አጋጢም ንኽብሉ ከለውስ ንዓቶም ዕድል ይመስል ግን እግዚአብሔር ይግና እንታይ ዝገብር ብኡ ሓሊፉ ዝዛረብ The next point is God speaks through creation and nature. ካብ ቀፂሉ እግዚአብሔር ድማ በቲ ዝፈጠሮ ፍጥረት ብፍጥረቱ ገይሩ ድማኒ ይዛረበና እዩ So I feel like this is one everyone should understand, but if you want to know if God is real, just go outside and look at the sky. I mean, that's evidence that God is real, but I feel like, so no matter the current world situation, whether it's wars or economic downfalls, it's still important to understand that there are still flowers blooming every day. There are still flowers that are rising every day. So no matter the world states, God is still working through creation and nature. Amen. እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ፍሉጥ ግልጽ ዝኾነ ነገር ኣብ መዝሙር ዳዊት 19:1 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ሰማያት ክብሪ እግዚአብሔር የዘንቱ ጠፈር ከአግብሪ አዳው የውሪ ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ከምዘሎ ንሱ ድማ ከምዚ ዛረበናስ በቲ ዝፈጠሮ ፍጥረት ገይሩ ንዓና እንታይ ገብረና ይዛረበና ማለት እዩ ብዘይ ገድስ ኩነታት ናይ ዓለም ብዘይ ገድስ ኢኮኖሚ ዘሎስ ስቲል ዕምባባታት እንታይ ገብርዮ የዕምብቡ እግዚአብሔር ይመስገን So through creation and nature, God shows that as a way of Him speaking to you. Amen. So the next point is that God speaks through signs and miracles. ካልት መንገድ እግዚአብሔር ንዓና ዛረበሉ ድማኒ በትእምርትን ተአምራትን እዩ So just as God said in the Bible, miracles are for the non-believers. So the world is getting dimmer and dimmer, and people do not believe anything unless they see it. People have to see things eye to eye in order to believe it. So for example, እዚ ድማ sorry ተአምራት ድማኒ እቲ እግዚአብሔር ንዓና ዛረበሉ መንገዲ ብፍላይ ድማ ነቶም ንዑ ዘይፈልጡ ንዘይ ኣመንቲ ካብቲ ሓደ እግዚአብሔር ዝጥቀመሉ ነገር ሲ ብትእምርትን ተአምራትን ብምልክትን እዩ And a example of that is healing. So for example, when people see the curing of cancer, or when people see the disappearing of addiction, whether it be drug use or anything, that is a sign that people almost invest as an idea of, I believe it now because I'm seeing it. Amen. ሰባት ክወሱ ክንርኢ ከለና ካንሰር ይኹን ዝተፈላለዩ ካልእ ወልፍታት ካብኡ ክናገፉ ሰባት ክርኢ ከሎም ኣብ ውሽጦም ህንጢነት ይፈጥር ኣምላኽ ከም ዘሎና ኣምላኽ ንኽፈልጡ ሓደ እግዚአብሔር ዝጥቀመሉ መንገዲ እዩ So Mark chapter 16 verses 17 to 20 says, and these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. After the Lord Jesus has spoken to them, he has taken up in heaven and he has sat at the right hand of God. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. Amen. ኣብ ማርቆስ 16 ዘሎ ቃል ንረኽቦ ማለት እዩ ነቶም ዝኣምኑውን እዚ ተኣምራት እዚ ክስዕቦም እዩ ብስም ኣጋንንቲ ከውፁ ብሓድሽ ልሳን ከዓ ክዛረቡ ኣትማን ክሕዙ እዮም ዝቐትል እንተሰተዩ ከዓ ከቶ ኣይክገድኦምን እዩ ኣዳዎም ኣብ ሕሙማት ከንብሩ ንሳቶም ክሓውዮም ጎይታ ኢየሱስ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ ውን ተቐመጠ ንሳቶም ወፂኦም ከኣሰበኹ ጎይታ ምሳታቶም ይገብር ነቲ ቃሉ ምስዕብ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ ይብል ስለዚ በዚ መንገዲ ውን እግዚአብሔር ይዛረበና እዩ The next point is God speaks through media. So the Bible talks about how God declares things to all nations, and media is an aspect that God placed into society for us to use to spread his word. For example, everyone watching on YouTube right now, I'm using media to speak to you. God is using me to speak through you. So currently media is almost like a peak he's introduced into our lives. We just have to use it for the correct things. Amen. ካለ ድማን እግዚአብሔር ዝዛረበሉ መንገድስ ብመንገዲ መራኸብ ብዙሃን ገይሩ ይዛረብ ወንጌልና ኩሉ ዓለም ስበኹ ኢሉ ስለዚ ካብቲ ሓደ ብቁልጥፍ ወንጌል ኣምላኽ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ነብፅሓሉ ድምፂ ኣምላኽ ናብ ኩሉ ዝበፅሓሉስ ብናይ መራኸቡ ብዙሃን ሓደ ካብኡ ላይክ በዚ ዩቱብ ወይ ድማ በፌስቡክ ፔጅና ዝመሓላለፍ ዘሎ ማለት እዩ አሜን Yeah, so through media God can speak to you. The next one is that God speaks through other people. በኻልኦት ሰባት ገይሩን እግዚአብሔር ይዛረበና እዩ So whether it be people you don't like or people that might annoy you the most or people that you might consider your enemies,
God uses them to speak the most truth to you, but the problem is because you don't listen to them and because you don't see that there's anything God could possibly be saying to them, you're shutting off the answers to your prayers. أمين إجزابير ون بتوم زين فوتهم سبات جيرون يزاربي بستفعل على من قدس إجزابير بسبات جيرو دمت صنعنا يسمعنا نحنا فتينا عند حرت دمت سامعنا نتي ميبز تسألنا مسنا يتصلتنا مسنا حتونا ونكخون سي خليس لازم إجزابير سي بتكم جزء رأسون ملك عن جيروز فاتورون سبات جيرون يزارب إيو. So don't shut off the people you might dislike the most, because that can be the people God is using to get to you, to spread a word through. Amen. Even بتوم زين فوتهم ويد ما زين وشونا سبات جيرون إجزابير نعنا يزارب الناس لازم ندمت أملا كن عكتو كن عكتوية بالنار مالتيو. So the next point is that God speaks through the living spirit. إجزابير دم بهيا وقالوا بهيا ومنفس وجيرو دماني تاي قبرنا يزارب الناس دمت كابين دمت أملا نسمع له من قد حدث تهيا وزخنا قالت تهيا وزخنا منفس وإيو. John chapter 6 verse 63 says, "The word that I speak to you are spirits and they are life." So people cannot live without the Holy Spirit functioning in their life, because that is the living spirit of God. Amen. أبي يوحناش دشكم زبلك على الله منفس إيو هيا وزجبر سجاس جلكو عيتك أمن إيو. إذا أنا زنقرهم قالات منفس ين هيوت ون إياني والسلازي جابر بيت أوشنا زقامت هيا ومنفس وجيرون دمتو يسمعنا يقالوا يمهرنا إيو. So if you do the works of God, He will send you the Holy Spirit, and when He sends you the Holy Spirit will be your comforter. The Holy Spirit will walk with you, talk with you, lead you. Amen. أملاخ دما بتزت أنا منفسو جيرو ناكل حق أزمرة زت أنا منفسو جيرو يزاربنا إيو. John chapter 14 verse 26 says, "But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." Before He came, He knew He was leaving. إتي أبوي بسمي صدو متصنع منفس قدوس نسون كله كمهركم زناجركم زبالة كلون كذكركم إيو إبلنا قال إكزابير. Through the living spirit, God can speak to you. سلازبت هي منفس جيرو إكزابير نعين نعخاتكم من يزاربنا إيو. The next point is that God speaks through His written word. So the Bible is the main way God speaks to us. But Amen. the problem is, if we do not open and read the Bible, you're automatically void to the way God is trying to speak to you. Amen. It's أوران قدم من قد إجزاير نعنا زاربنا دماني بتهيا وقالوا إن تقالوا كفيسنا كنام ببو خلنا إجزاير نعنا تايجرنا يزاربنا كاب كل ما تحفتي ختم ببو خلا ختم ليسو زنب بكاس قال إجزاير تراي سلازم بتهيا وقالوا جيرو إجزاير يزاربنا إيو. As you continue to open and read the living word of God, God starts to read you, because the Bible is the only book that when you read it, it reads you back. Amen. سلازم قالوا كنا نبب كلنا إجزاير دمانعنا يزاربنا إيو. So you cannot be anchored without the word of God. سلازم أبقى أملاخ كي تسرتنا منها كي جبرنا دو كنبل دمتكون سامع أين خلنا إنا مالج سلازم أفتقال هياو تياو زخنا قال كنسرت دو كنبل علنا. The next point is that God speaks through dreams and visions. كالي دما إجزابير بحلم برأيات جيرو دما يزاربنا إيو. So when you wake up and have a dream or a vision, their immediate response is, "Oh, that's a dream," but it can actually also be a vision God is trying to lead you towards. And an example in the Bible is in one of Joseph's dreams, he was warned to leave Bethlehem and flee to Egypt. And while in Egypt, he had another dream where he learns that it's safe to return back to Israel. And then finally, he dreams of another dream where he is warned again of the dangers, and he travels to Galilee rather than Judah. Yeah, amen. እግዚአብሔር ድማ በሕልም ራእያት ንዛረበና ነይዝ ድማኒ ዮሴፍ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሕጹይ ማርያም ከም ንረኽቦ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 2:13 ዘሎ ንሳቶም ምስ ሓለፉ እንሆ መልኣክ እግዚአብሔር ንዮሴፍ በሕልሚ ተራእዩ ሄሮድስ ነቲ ህፃን ከኣትሎ ይለልሞ ተንስ ነቲ ህፃን ነዲን ሒዝካ ናብ ግብፂ ሄደም ኢሎ ካብ ግብፂ ክምላስ ከለኻ እግዚአብሔር ካደጊሙ በሕልሚ እንታይ ገይርዎ ተዛሪቦን ተራእይዎን ስለዚ እግዚአብሔር ድማ ንዓና ከምዚ ኖርማል ዝሓለምናዮ ሕልሚ ክመስለና ይኽእል ግን ንሱ ንዓና ድምፂ እግዚአብሔር ክኸውን ይኽእል እዩ And the last point is that God speaks in an audible voice. ካልእ ድማ እግዚአብሔር በንጹር ብዝስማዕ ድምፂ ገይሩ ይዛረበና እዩ So, for example, from Adam and Eve, which is Genesis chapter 2, verse 17, it says, "You may eat from any tree in the garden, but do not eat of the tree of the knowledge of good and evil."
ኣዳምን ሔዋንን ምስ እግዚአብሔር ክመላለሱ ክጓዓዙ ከለስ እግዚአብሔር ሲበቲ ንጹር ዝኾነ ድምጹ ገይሩ እንታይ ገይሮም ተዛሪቦም ዘፍጥረት 2:17 ዘሎ ማለት እዩ Or another example of Moses in the burning bush. So Exodus chapter 3 verses 4 it states, when the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses, and Moses said, here I am. Amen. ካለ ድማ ናይ ሙሴ ኤግዛምፕል ውን ክንርኢ ንኽእልና ኣብቲ ቆጥቃጥ ሓዊ ኣብ ዘፍጥረት 3 ከም ዝብል ቃል ኣሎ መልአክ እግዚአብሔር ከኣብ ማእከል ኣሻህ ቆጥቃጥ ባህልሃልታ ሓዊ ተራዩ እንተጠመተ ድማ እንሃ ተቆጥቃጥ ብሓዊ ትነድድ ነበረት እታ ቆጥቃጥ ግና ኣይተበልዐትን ሙሴ ከ እዚ ዓቢ ትርኢት እዚ ቆጥቃጥ ከመይ ኢላ ሞኽ ከም ዘይትብል ደኣ ከይደ ክርኢ በለ እግዚአብሔር ድማ ክርኢ ከም ዝቐረበ ምስ ረኣየ ኣምላኽ ካብ ማእከል እታ ቆጥቃጥ ሙሴ ሙሴ ኢሉ ጸውዖ ንሱ ድማ እኔኹ በለ So this audible voice people hear is God speaking to you, and I still believe that God can speak to you in an audible voice because Christ is sovereign, meaning he does what he wants whenever he wants. Amen. ሕጂውን እግዚአብሔር በዚ ድምጽ ዝገሩ ንዓናውን ይዛረበና ምክንያቱ ንሱ ልዕላዊ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዝደልዮ ዝገብር ትዝደልዮ ድማ ኣብ ዝደልዮን ከም ዝደልዮን ገይሩ ስለ ዝገብር ከም ትቃሉ ዝብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ንሱ እዩ ስለዚ ንሱ ስለ ዘይተለወጠ ደጊሙ እግዚአብሔር ውን ይዛረበና And just as Hebrews chapter 13 verses 8 states, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. So those are the 11 steps in order that of how to hear God's voice, but we now have to emphasize how to be able to recognize whether it's his voice or not. Amen. ዝካብቲ እግዚአብሔር ዝዛረበና መንገድታት ክኾን ከሎ እዚ ሁሉ ዝጠቀስናዮ እጂ ድማ ትቀንዲ ነገር ድማ ነቲ እግዚአብሔር ይዛረበና ድምጽ እግዚአብሔር ሰምዒና ንብሎስ ንእግዚአብሔር ድምጽ ምዃኑ ከመይ ጌርና ንፈልጦ ወይ ድማ ከመይ ጌርና ነለልዮ ክንርኢ ኢና And to prove as evidence of that you can recognize God's voice, it says in John chapter 10 verses 27 to 28, my sheep hear my voice and I know them and they follow me, and I give them eternal life that they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Amen. ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ከም ዝብል ቃል ኣሎ እተን ኣባጊዕ ግና ድምጸይ ይሰምዓ ኣነ ኸኣ እለልየን ንሳተን ውን ይስዕባኒ ኣነ ኸ ህይወት ዘለዓለም እህበን ዘለዓለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን ካብ ኢደይ ውን ዝምንዝአን የልቦን ይብል ስለዚ ከም ኣባጊዕ ኣምላኽ ድምጽ ኣምላኽ ክንሰምዕ ከነለሊ ንኽእል So there are 4 different puzzle pieces on how to recognize God's voice, but before I get into that, you have to it's very important to understand that God can and usually talks in a small and still voice. ኣርባዕተ መንገድታት መፍትሒታት ክንርኢና ድምጽ እግዚአብሔር ከመይ ጌርና ነለልየሉ ንፈልጠሉን ቅድሚኡ ግና ክንስሕቶ ዘይብሉና እግዚአብሔርን በህዱእ ዝኾነ ድምጽ still voice ገይሩ ድማኒ ይዛረብ እዩ But the problem is that some of us are too busy to hear that voice. ትጸገም ግና ዝበዛሕና ኩሉ ሰዓት ቢዚ ስለንኸውን ነቲ ናይ እግዚአብሔር still voice ህዱእ ድምጽ ብውሽጥና ዛረበና ዘይከነስተውዕሎ ንኽእል ኢና ካብ ቢዚ ምዃንና ዝተላዕለ So 1 Kings chapter 19 verses 11 to 14 states, the Lord said, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then a voice came to him, what are you doing, Elijah? He replied, I have been zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected my covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too. ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 19 ነዚ ሓሳብ ዝዘብረሓልና ጥቕሲ ኣሎ እግዚአብሔር ብስቲል ህዱእ ቮይስ ገይሩ ከም ዝዛረብ ከምዚ ይብል ትቃል ንሱ ኸኣ ወፂካ ኣብ ትኸረን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው በለ ንሆ ድማ እግዚአብሔር ሓለፈ ቅድሚ እግዚአብሔር ከኣዝዩ ብርቱዕ ንፋስ ኣኽራን ሰንጥቀ ኣኻውሕ ድማ ሰባበረ እግዚአብሔር ግና ኣብቲ ንፋስ ኣይነበረን ድሕሪቲ ንፋስ ከኣ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ እግዚአብሔር ግና ኣብቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣይነበረን ድሕሪቲ ምንቅጥቃጥ ድማ ሓዊ ነበረ እግዚአብሔር ግና ኣብቲ ሓዊ ኣይነበረን ድሕሪ እቲ ሓዊ ከኣ ህዱእ ቁሩብ ድሃይ መጸ ይብል So God asks us to meditate on the word and spread the gospel, which helps us grow closer to him, but some of us are too busy and distracted that we don't hear the answers he's giving us. ቃል እግዚአብሔር ከነስተንትን ከለና ወንጌል ክንሰብኽ ከለና ንሱ ድማ ሞርና እግዚአብሔር እንዳጥበቀና ድምጽ እግዚአብሔር እንዳለለና እንዳሐዝና ክንማላለስ ይገብረና እዩ ማለት እዩ
And one of the main distractions I feel like for most of us is our phones, such as your notifications. So you have to realize that, for example, if you're reading the Bible on your phone and you get a notification, the enemy will help somebody text you just so you don't read the Bible. No, تخيلي sometimes نتنا እግዚአብሔር ድምጽ ንኸይንሰምዕ ዝርብሽና ነገራትና ኣብነት ከም ቴሌፎንና ክኸውን ይኽእል ኣብ ቴሌፎንና ኖቲፊኬሽን ኣለና ኩላህና ንፈልጦ ኢና ቴሌፎንና ሒዝና ቃል ኣምላኽ ክንነብብ ቴሌፎንና ክንጥቀም ከለና ቫይፐር ቲፕቴል ኣና ቼክ ክንገብር ገለ ዲስትራክት ይገብረና ማለት እዚ እውን ሓደ ካብቲ ጸላኢ ንዓና ድምጽ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ነገር ንኸይንሰምዕ ዝኽልክለሉ መንገዲ ክኸውን ይኽእል ስለዚ በዚ ድማ ክንነቅሕ ይግባአና እዩ. So the moment God might be trying to give you a word, the enemy will immediately take that away. እግዚአብሔር ቃሉ ክሰደልና ከሎ ጸላኢ ድማ ንስኦይል ኣይጽበን ነቲ ቃሉ ካብ ልብና ክወስዶ ድማ ኩሉ ሰዓት ኣይገብር ይጽዕት ስለዚ ከነስተውዕለሉ ኣለና. So to get into the first puzzle piece of how to recognize God's voice, the first step is that in order to get anchored, you must get in God's presence. Amen. تقدامي مفتاح دمت እግዚአብሔር ንኸነለሊ ዝሕግዘና እንታይ እዩ ኣብ ህልውና እግዚአብሔር መመለላስ ኣብ ህልውና እግዚአብሔር ምዃኑ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ክንከውን ከለና ንሱ ንዓና እንታይ ይገብረና ከም መልሕቕ ኮይኑ ይሕዘና ደው የብለና ሞ ድምፁ ኸነለሊ ይድገፈና. So you can never actually get a word from God without him being present there, and the presence of God is a gift he sends while he is there with you. ቃሉ ከነንብብ ከለና ናይ እግዚአብሔር ህልውና ድማኒ ይመጽልና ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ቃልን ህልውና እግዚአብሔርን ሓደ ስለዝኾነ. But one of the situations nowadays is that people are settling for God's gifts rather than his presence. And an example of that is here at church when people are singing like the choir or when people are preaching, people are like, oh, they have the gift of preaching or they have the gift of how to sing. But it's actually the presence of God working in them, and we are mixing up the gifts and the presence of God. Amen. انت خنقنا اب هلونا እግዚአብሔር ኣብ ክንዲ ዶን ወላ ኣብ ክንዲ ንጽዓ sometimes ህልውና እግዚአብሔር ምስ ውህበት እግዚአብሔር ታይን ገብሮና ሓዋውሶና ኣብነት ጽቡቕ ሰባኺ ጽቡቕ ዘማሪት ክንርኢ ከለና ኣብ ክንድነትና እግዚአብሔር ነቲ ወሃብ ዝኾነ የዒንትና او ዝጥምት ናብቲ ጊፍት ናብቲ ውህበት ከነስተብህል ከለና ነቲ እግዚአብሔር ነገር ድማ ክንስሕተው ንኽእልና ስለዚ ካብቲ ወሃቢ ነቲ ወሃቡ ካብቲ ውህበት ነቲ ወሃቡ ውህበት محزنا أمت يحشنا. Amen. So you must fix your eyes on to Jesus in the presence of God, just as Hebrews chapter 12 verse 2 states, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. كم تقال እግዚአብሔር ዝብሎ ኣብ ዕብራውያን 12 ተቕሰ 2 ናብቲ ጀማሪ እምነትና ደምዳሚ ኣን ዝኾነ ኢየሱስ ታይ ንግበር ኢሉ ንጣመት ኢሉ ስለዚ ነው ክንጥመት ከልና ኩሉ ሰዓት ህልውና እግዚአብሔር ንማላለስን ደው ንብልን ማለት እዩ. So the first puzzle piece again is to get in God's presence, just as God is the same as John chapter 1 verse 1 states, in the beginning was the word was God, and the word was God. ስለዚ ኣብ ህልውና እግዚአብሔር ክንማላለስ ከለና ድምጽ እግዚአብሔር ከነለሊ ይገብረና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን. ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 1 ከም ዝብል ቃል አሉ ኣብ መጀመርያ እንታይ ነበር ይብል ቃል ነበር ኣብ ቃል ድማኒ ኣብ አምላኽ ነበረት ቃል ድማ አምላኽ ነበር ጎይታ ባረኩም ፈሊጥኩም ነው. So the second puzzle piece is a pattern. ካልኣይ ድምጽ እግዚአብሔር ከነለሊ የሉ ዝሕግዘና ድማኒ ልምምድ ዝተሰረተ ልምምድ pattern ኩሉ ሰዓት ክህልወና ከሎ ማለት እዩ. So once you've acknowledged God's presence, you have to make it a pattern. But a lot of people get into God's presence now, but they don't make it a pattern in their lives. ሓንሳብ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ምስ ዝተዋዓልናዮ ምስ ሓዝናዮ ናይ ሓደ ግዜ ተመክሮ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ግዜ ክኸውን ኣብ ልምምድ ንነፍስና ኣብቲ መንፈሳዊ ሓቢት ከነእትዋ ኣለና ማለት እዩ. So just like people come to church every single Sunday, just like people know there's going to be a teaching every single Sunday, is because people know that is the pattern. ልክዕ ከምቲ ናብ ቤተ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ሰሙን እንመጾ ልክዕ ከምኡ ድማ ኣብ ህልውና እግዚአብሔር ክንማላለስ ከለና እቲ ልምምድ እቲ ፓተርንስ ክንሕዞ ኣለና ኩሉ ሰዓት ዝደጋገም ዝቕጽል ክኸውን ኣለዎ. So just as we know Sunday is meant for church as a pattern, we have to make God's word a pattern in our lives. ልክዕ ከምቲ ሰንበት ናይ ቤተክርስትያን ጊዜ ኢልና እንመጽእ ልክዕ ከምኡ ድማ ኣብ ህልውና እግዚአብሔር ክንኣቱ ከም ዘለና ፈሊጥና ድማ ኩሉ ሰዓናው ክንደፍእ ኣለና ከም ልማድ ክንገብሮ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን. And once you've made this a pattern in your lives, you'll be able to recognize God's voice working within you. እዚ ምልምማድ እዚ ድማ ኣብ ህይወትና እንድሕር ኣጽሪና
نجزيابير دمت نجزيابير نجار كنستوعلن كنلن أزيو كحجزنا إيه مالتي جزيابير مسكن. So the third puzzle piece is that this pattern will become practical. Amen. الثالثة مفتاح دماني ناب جبرك المتس كلنا ما دمت جزيابير إننا ليلو بجبري اتسمعنا يستمهرنا بجبري كان يخلنا بحيوتنا مالتي. So God's presence creates a pattern that will come out practically. نجزيابير حلونا أبحيوتنا لممدات يمتس كافت لممد زتلا على دماني ناب جبري يمتس مالتي جزيابير يمسجن. لأن حدنا تتحزز عبنا جريو. So you must practically be looking for God everywhere. سأزني جزيابير سأب كل حيوتنا أن جبرو زبالة كنت متوقع نستوعلوس على النام مالتي جزيابير بكل جيروسلا الزار. So through God's presence, once you make it a pattern, He will speak through you. And there's a verse, James chapter 1, verse 22. كم زبلك على الله أب يقوم عرف حدث أو عسران قلتن جبرتك على كنور السخم النات أبركم سمعت تراي أيتخون يبل. لذا كن جبر كلامنا نجزيبر نجار كابي وثنها إن دابز هاي مت. Amen. So once you make this pattern practical, you'll be able to hear God. You'll be able to recognize His voice a lot easier. Amen. زدمان دمت إجابة نمللاي أتصبي أنت يقبلنا يقللنا. So the fourth and last puzzle piece is persistence. ترى عيني مودة أتان دمان بزي مقرات بمصنع بتعجزاب كن مجابير كن مالالس كلنا persistence كهلونا خلو مالتيو نجابير نجار أفتح منفسه على persistence كهلونا خلو نتنا جابير دمت نجابير هلونا خنا لليو دما يحجزنا. So when God speaks to you, He will be persistent, but you must show a pattern and be anchored. لك أكم تقالوا إياه بزبالو زابير حدث اعتزار بندما تسع سماع كودي زبل سلازي زابير كل ساعة سنتي قبرو يزار بناي نحنا دماني دقاقي من نتناتو دم سخن سمع أبتناتو نجار كن ركاب على النام عليتيو. So Judges chapter 6 verse 36 to 37 says, when Gideon said to God, if you are truly going to use me to rescue Israel as you promised, prove it to me in this way. I will put a wool fleece on the threshing floor tonight. If the fleece is wet with dew in the morning, but the ground is dry, then I will know that you are going to help me rescue Israel as you promised. Amen. أم مسافنت كم زبل كالالو مسافنت معرف شدشة. جدون دمانا أملاخ كم تتزارب كايو نسرائيل بإيري تدحنو أنت خونكاس إنه أنا إذا قرط أمري إذا أب عودي أنا بر اللهم. كل من رين قصديها أبزت أمري رايز عزا أنت خونا شو كم تتزارب كايو نسرائيل بإيدي كم تدحنو أفلت بالو كم ودما خونا إيبن. So through persistence, God proved to Gideon what he requested, and he was able to recognize his voice. ስለዚህ እግዚአብሔር ንጊዴውን ብዘይ መቆራጽ በተረጋጋሚ ነቲ ዝበሎ ሐሳብ ከፈጽሞ ተረጋጋሚ ክግለጽሉ ኸሎ ድማ ንርኢ ማለት ስለዚህ ኣብቲ persistence ኣብቲ ብዘይ መቆራጽ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ልመላለስ ወዘበለስ ንእግዚአብሔር ነገር ከይግለጽልናይ ማለት እዩ. So just to summarize, the first puzzle piece of recognizing God's voice is to get into God's presence. Amen. أم نجزبير حلونا كن أتون كن مالالس كلنا نجزبير دمسي كنا للي كنا استوعل يحجزنا. The second puzzle piece is to make it a pattern. كل أي زبالنا يدماني منفساو اللمات كانت الرخلنا كن حزو خلنا نعوم على The third puzzle piece is to make this pattern practical. كمل لما ما دستلا على دمنا بجبر خمسة كله جبراو كخون كله دم نجزبير نجر. And the fourth puzzle piece is persistence. تنا مودة أتادماني. persistence بزي مقرات دو كنبل كلنا كنت أنع كلنا مالتيو. So these four puzzle pieces will help you recognize God's voice, and once you recognize God's voice, you can be able to distinguish how He's speaking to you based off of the 11 topics I stated at the beginning. ስለዚህ ነገር ዝንተለና እንዳወሰኸ ድማ እንተ ቀረስ ነግዚአብሔር ድምጽ ከናላልን ከነስተውዕልን ከንገብሮ ህይወትና አይክንክልከልኒና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ከመ ይብዛሐልና ዶ አሜን. Thank you very much. Let's start preparing ourselves for prayer now. እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ጸሎት ኮይና ድማ ክንጽልይና ነዚ ዝተማሃርናዮ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ህያው ክገብሮ ሃሌሉያ ድምጽ እግዚአብሔር እንዳሰማዕና እንመላለስ ክንከውን ሃሌሉያ ኣባጊዕ ድምጽ ይሰምዓ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ድምጽ እንዳሰማዕና ክንመላለስ ንዑ እንዳለለና ድማ ቡ ክንመላለስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክረዳአና ሃሌሉያ ንጸልይ ኹላትና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ 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 ኣብ ህልውና ከምንባር እግዚአብሔር ኣብ ቃልካ ምንባር እግዚአብሔር ሃሌሉያ ምሳኻ ምምልላስ ጎይታ ይብዛሐልና ብሽም ኢየሱስ
يبزحلنا نجابر قال هاليلويا يبزحلنا نجابر منفس بهيوتنا هاليلويا 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 نسو تمالن لو من نزل عالم هاليلويا علوتني حياوي هاليلويا ززارب أملاخ يزلنا هاليلويا دمتو زسمع أملاخ يزلنا هاليلويا نسو هاليلويا ناي زندنا أملاخ ناي ريليشنشيب أملاخ هاليلويا راحدي لا رابا جانا ما كريدي ليلي بويا هاليلويا كلاتنا نتسألي هاليلويا نجابر دمتي هاليلويا يبزحلنا هاليلويا يبزحلنا هاليلويا مسؤ من لاس يخون لنا هاليلويا أبو منبر يخون لنا هاليلويا 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 كلاتنا كابزلنا يا حافلنا هاليلويا مس مزمران كنا هاليلويا عند مسجنا كنصلينا هاليلويا كلنا من يتصلوت منفس نكون هاليلويا بززمت أنا قال هاليلويا جكرا ديلا رابا غانا ماكريد قالهن أودوالو قالهن أودوالو دمتهن أودوالو دمتهن أودوالو قالهن قالهن أودوالو قالهن أودوالو دمتهن أودوالو دمتهن أودوالو قالهن أودوالو قالهن أودوالو دمتهن أودوالو دمتهن أودوالو ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው በቃልህ ልቤን ደስ አለው የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ መተኪያና መመኪያ የለህ ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው በቃልህ ልቤን ደስ አለው የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ መመኪያና መመኪያ የለህ ቃልህን እወደዋለሁ ቃልህን እወደዋለሁ ድምፅህን እወደዋለሁ ድምፅህን እወደዋለሁ ቃልህን እወደዋለሁ ቃልህን እወደዋለሁ ድምፅህን እወደዋለሁ ድምፅህን እወደዋለሁ ጌታ ሆይ ተመስገን 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 አድናቆት ያንስሃል ቢጨምር ቢጨምር ጌታ ሆይ ተመስገን ጌታ ሆይ ተመስገን 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 አድናቆት ያንስሃል ቢጨምር ቢጨምር ጌታ ሆይ ተመስገን ጌታ ሆይ ተመስገን 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 አድናቆት ያንስሃል ቢጨምር
تجريمي بقبرتك أملاخي تجريمي تجريمي أنا 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 تجريمي بقبرتك أملاخي تجريمي ጌታ ሆይ ተመስገን 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 አድናቆት ያንስሃል ቢጨመር ቢጨመር ጌታ ሆይ ተመስገን ጌታ ሆይ ተመስገን 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 አድናቆት ያንስሃል ቢጨመር ቢጨመር ጌታ ሆይ አየሁ ባይኔ ስራዬን ስሰራ በዘመኔ ሆነኸኝ ከለላ ከለላዬ ረዳት ሆንከኝ እግዚአብሔር ተመስገን ልበል አየሁ ባይኔ ስራዬን ስሰራ በዘመኔ ሆነኸኝ ከለላ ከለላዬ ረዳት ሆንከኝ እኔ ሳመንኩብህ እግዚአብሔር ተመስገን ልበል አዋቂ ነህ አዋቂ ነህ አዋቂ ነህ ጌታ አዋቂ ነህ አዋቂ ነህ አዋቂ ነህ አዋቂ ነህ ጌታ አዋቂ ነህ ሁሉም ቻይ ነህ ሁሉም ቻይ ነህ ሁሉም ቻይ ነህ ጌታ ሁሉም ቻይ ነህ ልዕሊ ኩሉ ኣስማት ኣዚኽብ ዝበለ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ በይኑ ዝገነነ ልዕሊ ኩሉ ኣስማት ኣዚኽብ ዝበለ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ በይኑ ዝገነነ መለኮታዊ ስም ዝገዝእ ኣብ ኩሉ ሓይሊ መልክ ኣለዎ መን ዘይግዛኣሉ መለኮታዊ ስም ዝገዝእ ኣብ ኩሉ ሓይሊ መልክ ኣለዎ መን ዘይግዛኣሉ ተገሪመ ኣነስ ተገሪመ ብግብርታትካ ኣምላኸ ተገሪመ ተደኒመ ኣነስ ተደኒመ ብግብርታትካ ኣምላኸ ተገሪመ ተገሪመ ኣነስ ተገሪመ ብግብርታትካ ኣምላኸ ተገሪመ ዘምሬ ዘምሬ የማልጠግብ አንስቼ አንስቼ የማልጠግብ ጸልዬ ጸልዬ የማልጠግብ እስከዛሬ ያለበት ኢየሱስ ዘምሬ ዘምሬ የማልጠግብ አንስቼ አንስቼ የማልጠግብ ጸልዬ
ያለመድኩት ኢየሱስን እስከ ዛሬ ያለመድኩት ኢየሱስን እስከ ዛሬ ያለመድኩት ኢየሱስን እስከ ዛሬ ያለመድኩት ኢየሱስን እስከ ዛሬ ያለመድኩት ኢየሱስን ከመዓሪት የመቅረባቴ ስም ካበሰዋዕኮ يحبس يحايله كما عارت يمكر بافي سمكا بالسواعكو يحبس يحايله سجدرو يلو من جعين معايله تقريبه أنا استقريبه بقبرتك أملاقي تقريبه استقريبه أنا استقريبه بقبرتك أملاقي تقريبه اسكن بويتانا نقنا يا حلويا تبنى أنا استقريبه بقبرتك أملاقي انتاي كبل انتاي كبل انتاي كبل اخاخا انتاي كبل انتاي كبل انتاي كبل انتاي كبل انتاي كبل انتاي كبل اخاخا انتاي كبل انتاي كبل انتاي كبل كزمرين محرتك እግዚአብሔር ይባረክ። እስኪ ለመወዳታ በጭብጨባ በእልልታ ነዝጎይታ ዝነኽብሮ እግዚአብሔር ይባረክ። ክብርና አምላኽና ይኹን። እስኪ ዳውና ንዘርግህሞ መወዳታ ጊዜ ጸሊና መስጊና ክንወድእና እግዚአብሔር ይባረክ። በረኸት አምላኽ ወጽኢና እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ነፍስ ወከፍና የዳውና ንዘርግህሞ ይሕዋተይ ወደ ጸሎት ክንጸልይ እግዚአብሔር ይባረክ። አብዛ ትመጽእ ዘላ ዓመት ድምጽኻ እናሰማኹ መንፈስ ቅዱስ ንኣኻ ድኽተለላ ዓመት ትኹነለይ በልዎ የዳውኩም ዘርግሁሞ እግዚአብሔር ይባረክ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኩለን መዓልታት ኩለን ሰሙናት ኩለን ሰዓታት ኩለን ደቂቃ ኩለን ሰከንዳት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድምጹን ሰማአሉ ደድሕሪ መንፈሱ ንኸደሉ በኢየሱስ ስም ይግበረላ። ጎይታ ካብትናትካ ሐሳብ ካብትናትካ ድምጺ ካብትናትካ ነገር ካብትናትካ ህልውና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይውጣ እናበልኩም ጸልዩ። እግዚአብሔር ይባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። በዛ ሰዓት እዚያ ትጸልዩ ይኹነልኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ከማህበር በኢየሱስ ስም ከሙ ይኹነልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሙ ይኹነልና። ዓመታትና ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መዓልታትና ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድምጹ በመስማዕ ደድሕሪ መንፈሱ በመኻድ በኢየሱስ ስም ይመላአ በኢየሱስ ስም። ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ኩለን አዋርሕ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኩለን መዓልታት ኩለን ሰሙናት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድምጽ አምላኽና ሰማዕና ኣብቲ ህልውና እግዚአብሔር ተተኺልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስ ቅዱስ ዝብለና ጥራይ እንገብር በመንፈስ ቅዱስ እንመላለሰሉ በመንፈሱ ንኸደሉ ንኣትወሉ ንወጸሉ በኢየሱስ ስም ዓመት ይኹነልና። ቅዱስ አቦ ተመስገን። ክብሪ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንኣኻ ይኹን። ስለዛ 2022 ነመስግነካ ኣሎና ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበርካና
ዛናይ መወዳታ ሰንበት ከም ማህበር ከም ብውልቂ ስለዛ ዓመት እዚኣ ክብርን ህበካሎና ምህረት ካን ጸጋ ካን ደጊፉና ይሞስምካ ይባረኽ ጎይታ ዛ ዓመት እዚኣ ድማ እግዚአብሔር አባይ ቅድሜና ዘላ ናትካ ድምጺ እናላለና እናሰማዕና ንመንፈስካ ንኽተለሉ ዓመት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይግበረልና ዛ ዓመት እዚ ዝኽተለና ዝስእበና ድኻም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምሳና አይስገር ጎይታ አብዛ ዓመት እዚኣ ግን እግዚአብሔር አባይ ደግ ይደበለ ካብ ህይወት ነፍስ ወከፍና ተዓልዮ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ጉድጓድ ደኾነ ጸብር ዝኾነ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ካቡ በዳውና ሂዝካ ከተመቁጻና ከተምዛና በኢየሱስ ስም ልምነካለሁ የጋርና ግና እግዚአብሔር አባይ አብከው ሄደው አብሎ አብትኹን ኮደሉ ክንጎየሉ ንኽእል እግዚአብሔር አባይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብትከውሂ እግዚአብሔር አባይ ደው ስለዘበልካና ይመስግነካለሁ ጎይታ ሐድሽ መዝሙር ምስጋና አብ አፍ ነፍስ ወከፍና ስለዘንበርካ ስምካ ይባረክ ጎይታ ዘአመት እዚ እግዚአብሔር አባይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርኻ እናራና ናትካ ነገር እናራና እግዚአብሔር አባይ ናአኻ ንስእበሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመት ስለዝኾነልና ይመስግነካለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቀድምና በናትካ ነገር እግዚአብሔር አባይ ማልታትናን ሰሙናትናን አመትናን ሁሉ በኢየሱስ ስም በመንፈስካ እግዚአብሔር አባይ ይመላ እንብላሎና በኢየሱስ ስም ከሙ ይመላ ምኽር ጸላይ ሐሳብ ጸላይ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንሰባብሮለና አጀንዳታ ሲኦል አጀንዳታ ጸልማት ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝፈረሰ ይሁን እንብላሎና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተገልበጠ ይሁን እንብላሎና በህይወት ነፍስ ወከፍና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዚህ ሰልጦ እግዚአብሔር አቦዬ የመስግነካለሁ ማይ ከም ዝብተን ጸላትና ስለዚህ በተንካዮም ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስጋራ ቅድሜና ስለዚህ ወጻኻ ጎይታ ነባረከካ አሎና ኦ ትጣሐሲ ቅድሜና ስለዚህ ወጻኻ ነመስግነካ አሎና በኢየሱስ ስም መንገድና ሁሉ ስለዚህ መድመድካዮ ስምካ ይባረክ እሾክ ዘበለኻ ቅድሜና ስለዘል አልካዮ ስምካ ይባረክ ናአኻ እግዚአብሔር አቦይ ደዳሪኻና ሰአብና ስለንወጽ ስለንጥሕስ ነመስግነካ አሎና ክብር ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናአኻ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ጸጎ ይብዛሃልኩም ሰላሙ ይሃብኩም ገጹ ይብርሃልኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላክ ደተሐለው እንድተባረኸን ይሁን አብትወጽዎ አብትኸድዎ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ሰሙንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተባረኸ ይሁን ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ እግዚአብሔር ይባርኩም በሰላም ኪዱ